Go duelelwa kwa pele ga rakontraka go ne ga senelwa ke ba the Economic Freedom Fighters mo sedikeng sa Dr. Ruth Mompati. Lekoko le ne la kwalela meiara wa nako eo Boitumelo Mahlangu go mo lopa gore morero ono o batlisisiwe. Le gale go bontsha fa ba ne ba seka ba itumelela ka mokgwa o tshotsweng ka gone. Morero ono o ne wa tseelwa kwa kopanong ya kgotlatoropo. Kopano e ne ya swetsa ka go tlosa meiara ka voutu ya go tlhoka boikanyego. Council e ne dutse ka di 25 tsa February 2021 e ile ya tsa tshwetso ya phasa motion of no confidence mo go mme Boitumelo Mahlangu. Kopano ya kgotlatoropo e ne gape ya swetsa ka go sekega motsamaisi wa masepala Jerry Mononela. Council e ne a tsa tshwetso ya gore e beye motsamaisi mo precautionary suspension le yone ne lone kganya tšhelete 16 million. Ba makoko a sepolotiki ba tsibogetse go thusiwa ga meiara. Se re batla go tlhagisa ke gore re rotloediwa thata ke go tsengwa mo tirisong ga ditshwetso tsa mokgatlho. Re batla go tlhalosa fa re batla go totobatsa gore ke nnete Comrade Kgalalo Sereko ne le ne ntlhopheng wa bommeara wa IPC. Re amogela go belesediwa ga MM ka ntlheng ya gore a na khosa tlhakatlhakano mo institutioneng ebile a na nyatsa ditaelo tsa ga meara o montšha e leng gore o kgethilwe. Mme ebile re amogela kgang ya gore meara wa Dr. Ruth e leng Boitumelo Mahlangu o ile a ntshiwa mo le ka motion of no confidence. Ba dikgang tsa rona ba lumile tsebe gore Mahlangu o tlile go gwetla go thusiwa ga gagwe kwa kgotlatshekelo ya Northwest mono Mahikeng beke e latelang ka Labone. Le gale fa re ne re ikgolagantse le ene o ne a se rate go ka tshwaela. Patrick Dintwa wa dikgang tsa SABC mo Vryburg.